Podcast Kurtki qseykeno. Heme platforman podcastan ra şmaşene goştariya ma bukere. Hamdü senna ez qizat tu kena şükr spas kıyameti cana la ilahe veli hamet şişma peru khayrame ez euro edebiyat dini ra tayn numuneyara başkana semelo ki ma pozisyonu vayre ki am bazar vakt bu mano zaten kemi bas bikara خوراک حیدر باشکه نه همه پیشکشی مانی تبلیغ ما همه دو آمیجویه و نه مدنیتان هر جوی شوپن وردایا مازیه ورو شوپا دملی شوپا زازکی تعقیب کنی و نخبات خود حسن رجگار انسان o ki deva kurdaki ikamet kenu eyra ma hande panj şiiran şiiri ki berhemi edebiyat diniye ma aredaype o hem semedi kayıt kardı şey ki vini nebi hem zi heti edebiyat rama tan erjnay az veror mamostez baske az veşi tayser nevinden ala şu ki az vaja hatta sara 1906 tu hire Türkiye'de hiç şekline çi kovar çi rojname demili zazaki nameyenmiştir. Nozi bir sedeme peydmende şey müşteki mavajı zazaken müşteki. Eyra tepiya neva şeş tuhire tepiya tevr veri roja neve rojname roja neve de metni ame veşanayış. U eyra tepiya zihura hatta euro insani merdime mai nuseni vaneni vaktane peynamzi hususen işte ne beşi kurdoloji uzazaki abiye çevlikdir merdindir Diyarbakır'dır inan hayli tesirini ko pozitif kerdo ki işte dimli nüştişe dimli haber şuru ezvazan tan bahsi Hasan Hoca'yı bir Hasan Hoca'yı kurduk sara 1975 ماه خرابیو دوا خردک راو زوجه و ایره چهار کچانون حسن خوجای چو اترسا حسن خوجای تدریسات دولت تدریسات مکتب رسمی نوینا و خوب خو گوره وطن ای وقت شوانین کرده وند شنوشتش ترکی موساو بعد جوی تاین اثر دینی وند işte در حق سیری hayat Cenab-ı Peygamber'iydi. O göre hayat sahabeyan vesaire vendo evrozi ze mavaje ki bir şekilde zerrivaz gönüllü deva kudu imameti keno o ne şiirizi mavaje tesiri vende şara nüşte tabi nüşte işte ma namen nüştes var ya bir şekilde nüşteki ne ezberra vatı tabi ma zekma bama tanşireci name ne dahi o semedo ki tarz klasik dize cümle veren name şiiri ifade eken ama bu şekil kategorize kerdi şira cev şiracı ya Allah o ya Rahman tarzı münacati amenmiştir Hak Muhammed Resulullah bir şekli naati amenmiştir در حق وفات جناب پیغمبری دیو شیراجه استازی به طرز مرسیه عمل نشتش فنا در حق مرگی دی یونا مرسیه نشتا و در حق ویسل قرانی دی یو منقبه حسن خوجای استا تیاد مباشت از شهران بینا را استای نمونه بود لا استنیا تیاد دانا حتی بینان یعنی مناجات رینی نمونه دای کان نات و مرسی تبلیغ ما زن نمونه دای لا از سملوک درگنه بو sernamene binadı ne dana münacat edebiyat klasik idi şiirak mevzu inan pesindayışı homayo zey münacati yani namekerden her çıkas mavacı hususen despeke mevlidandı bir şekilde münacat berenüştüsi berhemi müstakiliye ki mevzuya inan münacati este ez vazana tiyadı Osman Efendi Babıcı'yla yani beşam münacatıyla de beyti buana beyta verendi zek khayli kalbi به نامه واحد نو ارد و ازمین که ما دست کرد به نو گرود و رنگین به نو شکل دست بکن و بیتا پیند صلواتی بوانین رند و بولی
برسنن پی دما گاند رسولی به نو شکل بشا مناجاتی خدنا همان شی ما مولد ملای باتیل زویننه بیتا ورند حمد به حد بو خدای عالمین او خدای دای مدینه مبین دست باکنو و بیتا پین گردویتن هون جناری بن نجات به عشق شفقك هون ببيجن الصلاة نو شكلا بشا مناجاتي خدنا شيرا حسن خوجاي يا مناجاتي يا الله يا رحمن دسو هيره بيتارا متشكلة اك مردم زي نمونه de beytan ecibi vano o tabi bir şeklin o müzikal vano ma ekma bu hani ya Allahu ya Rahman ya Kerimu ya Subhan şükür toda ve Kur'an tevane beri iman ben o şekle merdim eşkını bu ano şu enteresan yani o mavacı peyma heceyan bekar arda bir tayin istisnaen hama şiirane ceperoydu hece zeypeye humara heceyan hatta bir sername bin naat eserek der hakkı pesdayana Cenab-ı Peygamberi Nusiye eyle zey naat yani bename kerden şiira Hasan Hoca zi hak Muhammed Resulullah terzi naat idi amenuştan u hiresi u eyrüs çağır beytan ra müteşekkila ekma tayin numune buane ahir zaman peygambero ne alemi re rehbero o imam-ı enbiyano o delil-i evliyano çend peygamberi ameyn dünya perinci vesfeto dav tayncayan de semedo ki kafiye biraz yo o tayn harfi Hasan Hoca Zeydna'ya keldi beşi la şiireci beno kan bazan zivere tamaşa keldi zaf başı ma bahsi mersiye keli mersiye فرهنگان ده شیری که سبب مردان یا کسی نوسیه و خنجو باشه مردمان وفات کردن را تپیا بحث کردن نزد مرسیه نه بنامه کردن tabi medeniyet İslam ile tepya ne mersiye mavaje hususen Cenab-ı Peygamber der hakkı Cenab-ı Peygamberi de der hakkı ehli beyt ve sahabeyan da amenüştür tiyazifina kande Resulullah amenüştür. Kandı Peygamberi amenüştür. Peygamber neveşe cao be sername mamuni tespit kerd. Peygamber neveşe cao ve kayno emri Allahu Fatima ve indava bao ez betore hayran biao meyman ma teberao be estorda kihela beno şekla naşirzi devam kana sonra su panj beytan ra müteşekkil yev şira فنما به طرز مرسین مرگی سرو نو دنیا پیرو بلاو به شکل نه سرنامه ماشین نامه بدهجه ناشیرزی وری به طالبیایش دنیای را باز کنه و دمازی تا این گوره مرحلهان بحث مرگی کنه yani şuma perin vinen ila stein zanumune bu ana no dünya pero belao gird nefsi mau ededin na'letullahu ehirin mali dünyao no mergo ke Allah dao Azrail ze bruşkavo ve no şekla devam kena şiir inşallah tebliğde mado tanahira malumatan bile yana terz şiir acı terz menkıbe amelmiştir menkıbe hususen merdimi ki layık pesdayişi inan dayişi menkıbe yani biname kerdeni tabi tayin materyal bahsi gramer kerd ve zinala verene şirani Hasan Hoca Reyevzi terzi menkıbe amelmişten na şiir dizi tayin hususiyeti Veysel Karanira bahsbeni u pesdayişi karu hareketane eyyenu kerden hiris beytara müteşekkila از تاین نمونن فنا وانا نشماریم کوتو چولان عشق دی تورا یا محمد رسول الله کوتو چولو کربلانو حیرانو ویسل قرانو ویسل قران تم شوانو خوری شوان دوانو بنو شکلا شیراج دوام کنه ما peyniri eşkaya vajik nahabat ma sevre ve tayin numune edebiyat dini bahvay konuştaki kayıt geldi. Ya amacım o bingehin fora kayıt geldi şene şiirandı. Semedok edebiyat klasik zazaki de eseri ma kemiye ne eseri buna
فکانا دوش بنه گوشارا دوش بنه mühimi ma vaşkına mühimi inanma hem dikkat bancı mühimi azı hemzi bigire bene kaydı ki vini nebi ma bahsi peyma heyecan kerdi yani bir peyma heyecan tayin istisnai este la ambazı ki hususen spore uzmanı edebiyatı beno ki ebone yine beşi yani veşfam bir kere o ne eseran belki bunu şekla bize ne kandı gösterişime teşekkür ederim. حمد و ثنا از قضات تو کنا شکر و سپاس قیامتی جانا لا اله الا الله به قلبنا شریکی را با کمون نزدنا یا هموت و وحال قرآنی یا الهی تو مبس رسولی Podcast Kurtki qsejkeno. Heme platformane podcastan ra shmashene goshtaria ma bikere.